cái mà làm cái Guite GB Songpijang in Papa Tin mina hòn đỏ na cái này ta này cái bài khăn rõ ràng xìm lắm nào song sunga kisun oiga sukhana ga neutin Golden Jubilee of Songpijang Youth Club Haflong Dima Hasao Assam 50 years of glorious existence 1971 to 2021 with deep reverence and thankfulness to the Almighty God for His abundant blessings in reminiscence of the selfless commitment made by the past leaders in upholding rule of law, disciplining the youths, prioritizing education, sports, welfare, unity and harmony, dedicated to the youths of Songpijang through generations as an epitome of blessings and commitment, unveiled by Guite, GP of Songpijang village on 2nd November 2022. Mr. Tenhaulian Dongel, President, Songpijang Youth Club. Mr. Paulosit Zongloi, Secretary, Songpijang Youth Club. Hallelujah, Amen. Pakai patin, tupa rin pakai, mulo program, hatso, tako na iti, Songpijang Youth Club 10, kain gono, honda ohi, nang ma, headzing na hong hiza, jala pakai patin, iti sunga ko nahi, Songpijang acheng, kabon, Jawa, amijaw sehin, Songpijang acheng, Christian hinho, di ta kamanwa hije sunga ko na he hije Songpijang huki phudo ngailu na nei ta kapu kapaten ina phudo pe ho hije gel do zinga Zinga bolen pante amasa pe na chum dingin pu lamkai Guite ngin tin abana upa h haulai ti gol tin abana upa SP sangsan kain simbang line serial in ki gol abana kuphen lobum aban chung khau thang yo milun jam kai chong loi ang lo le aban na mang lin hau lai khup ngam heng da do mang chong loi sei hau Guite chung hol hau lai chung kai thau jem dampu thang nhiều milun ngulkin chong loi milun simin thang nhiều milun sei ka sim thang bom milun lin mang hau lai milun hen ko thang ki bom milun son mang chang san milun tautin hup chang san milun lal len chong loi milun dong thang chong loi milun hau ti len tau vum milun lal mang chang san milun khup go do ngel reverend khup go do ngel milun len khulal chang san milun hau pi mang chang san milun kham len chang san milun len min thang hau lai milun lam sat thâu vum milun thum hen chang san milun lal kam heng na milun lut thang nhiều
Nun kai sat sang san. Nun chung chung ki bom. Nun tong sat sang san. Nun kuk khong heng na. Nun hangam simpe. Nun saving how to go. Nun din kuzim how lai. Gotlang lam kulin song loi. Gotlang how nung sang khâu zim. Milun zakham chang san. Milun si kuzang dong ngel. Gotlang endu ki hang sin. Nun lang au thang how lai. Milun thiên au lin dong ngel. Milun bảo si song loi zon pen ngi tan te. HK bom. Apa na? Ba milun silin thang yo. Silin thang yo. Milun bi thau zem. Pastor Agum Haulai. Donald to lamho dam. Tele luksetin pastor la lunjang. Luksetin ya kuplang to. Dawo ding nga ki go pile pante. Mi pu lamkai guiten. Liga bo pile pante. Abana upa ay chawlak. Abang upa SP Sangsan. Abana milun ku ngul kam kingdom. Aban ku pen so home. Nana chung hậu thong yêu ba na mang lên hậu lại ba na milun phụ ngam heng na milun dong mang lôi milun se hậu guite milun de con dam pu milun ngul gen song lôi Liên mang hầu lại luôn xuân mang sang khúc bù đồng nhau sang sân lên dòng lôi dòng thăng dòng lôi luôn ít sâu vô lal bang sang sang Reverend kia đồng ngao Upa LP Singson Reverend Avum Paulai Luôn xây lên thằng yêu Upa HK Vom Upa Châu Lai Milun Vi Thâu Diêm Milun Khom Liên Sang Sang Milun Hợp Biên Mang Sang Sang Milun Lên Bên Thằng Âu Lai Milun Tông Sát Sang Sang Milun Thum Hen Dong Ngel
do samsa Oi, kamusta? hangam simte milun jempu haulai utang hau sang pastor lalun haulai milun zakham sang milun lautang haulai milun sike tawlem milun kubjang dongel milun donal buntang lampulen buntang envio Vậy 49 nè, nó luôn bảo sĩ trong lôi. Tôi kì, do nó bên à. Bên bộ thế này. President SYC milun tinaulin dongel thenso da wo na ha dong tinang upa HK bom ka kowe Đúng chứ bên này nó cái kiện tiền nó cái không tạo gì lấy là bàn để xuống á thiên dâu xe xì mà đây là cái đồ thấy cái bao cái bát thiên nang man tu ni chan cái này cái thô pi và này um pi và